Shina Ragwana ribarikiwe. Mfite message yihuta cyane gose. Muri gahunda yo kwimika no kwimura, hano hari abana babiri, umwe yitwa Yakobo, undi yitwa Esawu, undi yitwa Isaka, undi yitwa Ishimayeli. Bose nabo mu isezerano rya kera, ariko bimwe ni muri Yerusalemu yo mu isi, bindi ni Yerusalemu yo mu ijuru. No kuvuga narabahanuriye ndababwira ngo birava muri Irani biza Bujumbura Gitega. Iyo message niragitambukisha niba mubyibuka. Buno intambara yanutse mu mazuru yumve, mu maso yumve, iyo gukuraho umuhari cyangwa se umugambwe w'imbonisi. Abasabarundi ahubwo nabanzi b'u Burundi, kuko Imana ubwayo ariyo yabaciye ku ngoma. Mpamenya ko rero ikishimikizo cyabo, inkomezi zabo, message hano tugiye kuganira no gusenyuka kwa CNDD-FDD no kwima ingoma k'umwami Dawudi cyangwa se Dawidi. Kandi mu ntahure mu nyumve neza, ni Prophète General Martin nguhaye ikaze n'imbabazi TV gatatu. Modeste Ndayishimiye asa n'umuntu w'impumyi kandi rubanda nyamwinshi abene gihugu benshi bamuri inyuma nabo ari impumyi, ariko mwese mugiye kugwa mu cyobo cyangwa se ikinogo cyitwa urupfu. Ikibwirwa n'icyumva, ariko ibi ntabwo neva ari bubyumve, ahubwo Felicite Ndayishimiye navuga ngo Imana yamunangiye umutima nka Farawo, ndetse n'ingabo ze, ndetse na biro ye, bose barenze umurongo utukura mu gihugu cy'isezerano. Barenze umurongo utukura muri Jardin d'Eden. Mwarenze umurongo utukura mwabadedema. Niyo mpamvu ibigiye kubabaho bizandikwa mu isi, nk'uko Loti yahindutse igishinga cy'umuntu. Hari ibintu biba mwe mukabifata ngo ni ibisanzwe, bibe ari ibisanzwe mu gihugu kidafite uwateye Bibiliya ngo imere, agatera kantike, nyimbo za okofu zikamera. Niba hari ijambo Imana yavuze kuri buri katumba, kuri buri gisagara, aha agiye kugaragara umugabo n'umugore. Kandi FDLR, Wazalendo, FARDC, M20, Twigwaneho, RDF, FDNB, byose bigiye kwivanga biba gatogo cyangwa biba gasosi. Cyane njyewe ndi umuhanuzi reka, kandi sinjya manura ibintu mvuge ngo kurumva ngo oya naho nyine. Hama twifatikanyije n'abanyarwanda bose ku nshuro 32 twibuka abacu bazize jenoside umwaka w'1994, jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Aho uherereye hose mu Rwanda cyangwa mu mahanga, Imbabazi TV gatatu iraremesha twibuke twiyubaka. Reka rero dutange kaze kandi mu migabane yose itanigize isi, iyi nzamba, ibi yimburi yo kugira ngo Isaka hana herereye we na Yakobo mube maso, mutajyana na Esawu ndetse mutanajyana na Hagari. Ihene idahiti, ihene n'intama hano ubukungu bagiye kururandura mu masaka, cyangwa se urwafu bagiye kurukura mu masaka. Isaka by'imbwa bigiye gushya. Rero cunga izamu ryawe urebe neza, ubu muraganwa na Kristo muri iyi Kanani. No kuvuga ngo hano hari umuriro
umuriro wa wundi, umuriro w'umuhero cyangwa se umuriro principale, umuriro utwika ukongora ariko w'amasasu, w'imbunda, umuriro w'abasirikare, umuriro udasanzwe w'ibiturika bihambaye wa FDNB, twigwaneho, RDF, FDLR, Wazalendo. Iyi koalisiyo mwabonye ko hanasohotse 4,000, ariko mbitangemo nk'itangazo. Si igihe cyo kuryama, si n'igihe navuga cyo kwicara, kubera ko Kongo ikuruye akarambaraye. Ibyahanuwe muri uko kwa kane, Imana yari yatubwiye ko intambara muri Iran bizahava bizi Bujumbura, kandi Bujumbura bizananye biva he? Muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Harimo abarundi babizi n'abatabizi, abavyemera abatabyemera, kandi sadepa kila mutu na chikapo chake, hombo twebwe turavuga, umva kumva utumva karorera. Ariko kumva ibi bivuze gukingirwa, bivuze kurokorwa, bivuze gutabarwa. Ibyo kuvugaho ngo birahagarara, neva Imana mukamandanyije umutima ameze nka Farawo. Ntabwo Evariste Ndayishimiye ashobora kumva iyi mburi, nta niyo yigeze yumva, kuko arafunze. Kandi byari ngombwa ko neva ashyira imbaraga ze zose muri Kongo, kuko ariko ijambo ry'Imana ryategetse. Kandi Evariste Ndayishimiye byari ngombwa ko Tshisekedi amuha byose. Kuri urugamba rero rwavuye muri Kongo rugategurirwa i Burundi, hakaba imyitozo, ukumva ngo 4,000 birapasinze, kumva ngo ingabo za Kayumba Nyamwasa ziri kumwe na koalisiyo ya Wazalendo, biri kumwe na FDLR, biri kumwe na FDNB, Imbonerakure. Cya gitekerezo cya Sebarundi yigeze avuga ngo agiye gutanga igihugu cye, umuntu wese uzaza amubwira ko afite gahunda yo guba yaza guhirika ubutegetsi bwa Kigali, Sebarundi yemeye inkunga yitwa igihugu cye cy'u Burundi. Yabivugiye ikisasi ubwo Gisekedi yarahiraga. Iryo jambo mwese murarizi, mwararyumvise n'abatararyumvise, ntabwo ari ibyo mpimbiye ngaha, ni ibyavuzwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Gisekedi rero indege irazana drone Kamena Bujumbura, indi kazana amagerenade Kamena, indi kazana inkoho Kamena. Ndayishimiye ko ashoboye urugamba kandi ashoboye intambara. Niwe wapatanye kurangiza intambara iri muri Nord Kivu na Sud Kivu, ndetse akarimbura, akanasenya, akanakuraho, ngo akabohora urubyiruko rwo mu Rwanda. Ngo koko nabo bararushye, ariko jewe sindimo, je ntabwo ndushye, kandi mpamenya ko nta n'urushye, nta ntowabimutumye, kuko nta munyarwanda ndumvuga ngo neva tubohore, ngo neva turwanirire, ngo neva, kuko Uburundi bugowe munsi y'u Rwanda, burushye munsi y'abanyarwanda. Ni ukuvuga niba abanyarwanda bakubitwa inkoni 10 z'ibibazo, Uburundi zaba ari nka 40 byakikuba. Kuko namwe murabibona nyine ahantu hose. Buno rero ni ukuvuga ngo abarundi muryame amajanja, mujye muri menge, ntimuryame mukondora zose. Mbivuga nka Prophète General Marti. Iyi ni Imbabazi TV 3, we mushya ukande subscribe. Imana yavuze ko hari igihugu iri buduhe, kandi hari igihugu yadusezeraniye, kandi igihugu gikuriye ibindi bihugu byose ni Kanani. Imana asezeraniye u Burundi. Abadede ntabwo Imana ishobora kuduha Kanani, abadede aribo barongoye. Uwiteka ntashobora kuduha Kanani, sendi dedefudede iri ku butegetsi. Cyo ntabwo gishoboka. Ni ukuvuga ngo Yesuwa ukorera Sebarundi mu ngata arahari, ariko Dawidi uzayobora ubwami akayobora ingoma arahari. Tuzaba kuri ya ngoma, tuzaba kuri ya ngoma, imibabaro nishira.
ndakuramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amahoro y'Imana bane nawe. Ni ukuvuga ngo nari nabibabwiye ko birava muri Irani biza Gitega Bujumbura. Ngira ngo hano ikintu nababwira muza gutegereza gato cyane, kari karabaye nk'aho twavuga ngo bizahita bikunda. Mu Rwanda turi mu gihe cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi umwaka w'1994. Reka rero icyunamo kirangire, ibigiye kuba hano i Burundi mubitegeshe abiri. Kandi navuga ngo harimo ababizi, harimo ababyemera, harimo abatabyemera. Ubu noneho n'u Burundi nk'indongozi zirabizi 100%. Impamvu zibizi nuko ku karubanda hasigaye hitoreza imitwe igwanya leta ya Kigali. Abasirikare basaga 4,000 barangije formation cyangwa barapasinze mu gihugu cy'u Burundi, nk'ubwo mwabyumvise Afande Kanyarugabo abivuga w'umunyamurenge muri Minembwe. Ariko nari nabibabwiye ko mu Kibira hariyo imyitozo idasanzwe ihuriwemo koalisiyo zitandukanye ku ruhare rwa Kayumba Nyamwasa, FDLR, Wazalendo, FDNB, abacashuro. Donc izo koalisiyo n'ubundi zigwana muri Kongo ni nazo ziri Bujumbura. Ni ukuvuga rero nge ntabwo ndi guseka kuko birababaje, ahubwo warira yarira. Ariko habaho ikintu witegereza cyangwa se ukumva kavuga ngo koko nta yandi mahitamo dufite cyangwa se nta kindi kintu cyo gukora gihari. Reka tubwire abantu ngo nyamwanga kumva ntiyanze no kubona, kandi uwanze kumvira se na nyina yumvira ijeri. Kandi kuvuga cyane umuntu aravuga yagira akabiheba, n'Imana iravuga yagiraho ikabireka. Niyo mpamvu rero imburi twarayitanze, kuko nzi neza ko kwa Ntare Rushashi, kwa Melchior Ndadaye, kuri Aropo, umujyi wa Bujumbura uri mu kaga. Uvira igiye gufatwa bwa kabiri n'abarwanyi biri huriro rya AFC 23 bari kumwe n'aba bantu ngo bitwa Twigwaneho. Iyo koalisiyo nayo iraho irategereje akantu gato gusa, cyangwa se gahunda navuga ngo izwi ku muntu urenze umwe. Intambara rero iratutumba kandi umutwe wayo uragaragara. Iyi ntambara amaboko yayo ari kuboneka. Abazayirwana rwose urabona ko bari gutozwa, bari muri formation, bari guhabwa ikosi ridasanzwe koko bazi ko bagiye kurwana intambara idasanzwe y'Inyafrika. RDF nayo ntishobora kubura muri ibi, koko Uburundi ikintu budashobora kwihanganira. Ntabwo bwemera M23 Twigwaneho, bemera u Rwanda. Niyo mpamvu hano intambara hagati y'u Rwanda n'u Burundi irakomanga. Ntabwo abarwanyi bari bwinjire mu Burundi, ntabwo CNDD-FDD nk'umugambi, ntabwo uri bubone ko hinjiye abarwanyi baje gufata Burundi cyangwa igihugu, ahubwo iyo irabona ko ari u Rwanda rwinjiye. Bityo ntabwo intambara iri bube rero ikiri kuri bwa butaka bw'u Burundi gusa, ahubwo Bujumbura Kigali bishoboka ko u Burundi bufite imbunda nini zirasirwa ku butaka bamaranye n'igihe. Bishoboka ko rero ya madorone ya mamisire yarari muri Irani dushobora kuza kuyumva, kuko Evariste Ndayishimiye se Barundi we ahora aribwa nawe yaravuze atashe hagira agacaruka gusa no gupyonderamo.
ngira ngo mu isezerano Neva yatanze isezerano ryo kurwana. Mu isezerano Neva yasezeraniye abarundi yababwiye ko n'ab'Inyanzarake n'ab'Ikigoma bazaza ariko bakivuna umwanzi gatembagaza ubutegetsi bwa Kigali. Hajya rero we navuga ngo ibi bintu ahora avuga cyangwa se ibintu ahora aririmba, abiririmba atazi uburemere bifite, abivuga atazi ingaruka bifite, abivuga atazi igihombo bishobora guteza, atazi n'akaga bishobora gukurura, kuko ibi ni ibigomba gukurura akaga gakuriye akandi. Biti kubera iki? Umuntu nawe wamaze kumenya ko abitsa abanzi bawe akanabivuga, akabivuga akakubwira ati barahari. Umuntu akakubwira ngo hari imyitozo iri i Burundi igomba gutera u Rwanda. Umuntu akakubwira ngo hari imyitozo iri kurimbura abo muri Nord Kivu na Sud Kivu bikabera i Burundi. Kisasi kavuga ngo hari imbunda nyinshi, indege yururukiriza i Bujumbura, amata ava za Gisanganya anyuze muri Tanganyika akaza agafata mu Burundi. Inzira zose Kisasi inyuzamo intwaro zigwa i Burundi, amakuru arabama barayafite, ari n'u Rwanda rurayafite. Intambara ntimuyishakira ahandi regiraho. Niba rero ndayishimiye we atanabibona atanabyumva, umuntu wese afite ibyo abona afite n'ibyo yumva. Hayi nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yaravuze ngo Uburundi yari ihasa n'u Rwanda ariko ngo rwahisemo kuvukana na Kisasa. Ati ibyo no comment, ntacyo tubivuzeho, nta n'icyo tubigabanyaho, nta n'icyo tubyongeraho. Sawa, bivuze iki? Bisiguye iki? Bivuze ko amakuru nawe ubwe arayafite. Yahamagaye Everest Ndayishimiye amubwira ngo hayi Perezida, ingabo zawe ziri muri Kongo ziramara y'iki ko twese twakuyeyo ingabo nka EAC? Ndayishimiye aravuga ngo nta ngabo ziriyo. Bamaze kuzifatirayo ndetse mu majyaruguru y'u Rwanda ariko muri Kongo, ubwo za Goma, hirya na Goma, Ndayishimiye ingabo arazihakana z'u Burundi avuga ko atarize. Ni ukuvuga rero ni umukino watangiye haciyemo umwaka umwe, 2, 3 abantu basenga, abandi baca impande zose, diplomasi ahatandukanye, abantu bavuga bati ni mu birwanye, ariko ntushaka kuvuga ngo hapasinze 4,000 n'abasirikare benshi cyane. Abo basirikare bakaba baritoreje mu gihugu cy'u Burundi ku butaka bw'u Burundi. Shoti yanjye, ese ibyo bintu wabifata ukavuga ngo ni ibintu byoroshye, ngo ni ibintu biri ngaho, ngo ni ibintu bisanzwe, ngo pole, ngo sadepa, ngo vraiment, ngo jusque, ngo oya, ibyo ni ibintu biri seriye. Neva abifitemo inyungu. Inkoho ziza i Burundi n'iz'igihugu cya Neva, kuko nawe buriya yarose Gisekedi. Sinavuga ngo bahwanyije ubwenge, sinavuga ngo mwaburusha undi, ariko Neva niwe Gisekedi agomba guha amaboko kugira ngo Neva kugira ngo Neva arwane. Kandi Neva hari intambara ebyiri asabwa gutsinda. Ubwo aratsinda intambara muri Kongo, anatsinda intambara mu Rwanda, kandi ubwo ayitsinde muri politiki, anayitsinde ku muheto cyangwa ku rusasu. Koko FDLR nibi Burundi hawe ikibanza, Nyamwasa agahabwa ikibanza, Jarike Habyarimana agahabwa ikibanza, bagahabwa ubuturo public, apana kubihisha, kuko tubivuga bihari. Mumaze n'iminsi mubyumva, jewe mbivuze kugira ngo nkwereke ibigiye kuba, kandi nka 90 bishobora kuba muri uko kwezi kwa kane. Bivuze iki? Bisiguye iki? Cyabisobanuye iki? Bivuze ko Imana yarabivuze, ariko n'abanyepolitike barabivuze, ariko n'abanariza barabivuga, ariko n'abasesengura barabivuga, ariko hano twebwe ukuri tuvuga kuba ari ukuva ku Mana. Ese intambara irahari? Yego irahari. Ese intambara irashoboka cyane rwose. Ese intambara izananye muri Kongo.
tuzaba kuri ya ngoma, baririmbyi bazabayo, nimusenge tujaneyo, imibabaro nishirama, tuzaba kuri ya ngoma, tuzaba kuri ya ngoma, tuzaba kuri ya ngoma, imibabaro nishirama, tuzaba kuri ya ngoma. Umucamanza w'ukuri utari umuriganya witwa Kristo amanukiye guca imanza zitabera, ariko Imana ntabwo uyibona fizikoma nk'uko muri kundeba, ahubwo Imana ifite abantu igiye gukoresha ibaha ubushobozi, noneho abandi baka ubushobozi. Ngira ngo ejo bundi ibintu byaraturitse, nta wabitangiriye nta n'uwabikumira, kandi no kuba ingabo z'u Burundi ziri gutsindwa muri Kongo si uko zamye zitsindwa, si nuko zabuze ibi n'ibi, ni uko Imana yarekuye ingabo z'u Burundi irekura ngo ntizitsindwe cyane rwose. Ariko ikikubwira ko hari ibintu abantu batagomba kumva, Sebarundi ibyo arazibiye, ntabwo agomba kubyumva, nta n'ibyo yakumva, ariko niba ndi kuvuga arabyumva, ariko umutima wo kubyizera ntawe Imana yamuha, biraca bisohokera, koko ari umwana wo gukurwa ku ngoma. Ni ukuvuga rero uku kwa kane, ku kwa gatanu, ku kwa gatandatu, ubundi Abarundi basenze bafitemo amashimwe n'inkuru nziza yo kubona ukuboko kw'Imana kudasanzwe mu gihugu cyabo. Ntabwo rero Bibiliya iravuga ngo aho kugira ngo isezerano ryayo hagira ikiryitambika ngo ridasohora, isi yavaho, ijuru rikavaho, ariko uwizera azabona amasezerano 100%. Ni ukuvuga rero Bujumbura nimara guterwa, ntabwo Kisasi iri buze kurwana. Bujumbura nimara guterwa, ntabwo Tanzania iri buze kurwana. Nare bibabwiye ngo inzu yahira Kongo kahabura uzimya. Bujumbura nimara guterwa, bana Nyagasani, ntabwo FDNB iri burwane. Imana yabatse amaboko, mutagira ngo amasengesho tumaze n'igihe tubwira Imana ngo agatsiko, icyaha ni gatozi, abagabitanyije abacumuye nibo ijisho ry'Uwiteka rirondera, kuboko k'Uwiteka nibo kuremerera, inzira z'Uwiteka nibo zireba, ntabwo Imana ibayoboye. Rero niyo mpamvu hajya operasiyo y'Imana tumaze n'iminsi, kwari ukugira ngo hataba jenoside cyangwa hakaba ibisa nayo nk'ibi byabaye mu Rwanda muri 94, ahubwo tugirirwe ubuntu n'Imana, tubone Uwiteka ushobora byose, usumba byose, ikibazo yakerekeje kuri nyiri ikibazo, n'igisubizo yakerekeje kuri nyiri igihe. Kuko hari abana babiri hano, umwe ugiye mu gihugu cy'isezerano Kanani, n'umwe ugomba kugenda akabirebesha amaso ntabijwe, kandi bikarangira apfuye cyane rwose. N'abandi begeranyije ariko bikaribwa n'abatarabiroheye. Abo bantu bagomba kuboneka rero muri uku kwezi twiziga, cyangwa mu gukurikiye, cyangwa mu gutaha, cyangwa se muri uyu mwaka. Reka mbivuga uko. Yego, nimbivuga uko rero bivuze ko hari Hagayi na Ishimayeli. Isezerano rifite uwo rigomba kohereza mu gihugu cy'isezerano, Yerusalemu yo mu ijuru n'iyo mu isi. Hakaba na Isaka na Ishimayeli, hakaba Yakobo, hakaba na Esawu. Hano haragaragara abantu babiri, atari Yakobo na Esawu, kandi atari Ishimayeli ni Isaka. Hano rero uri bukomeze ni Yakobo, undi uri bukomeze ni Isaka. Abasigaye mwese navuga ngo ni ya makarita atabara. Nkwifurije rero kuba kuri iriya ngoma, kandi nkuhesagije umugisha Imana yampaye ube kuri iyi ngoma. Naho umuriro neva yarawucanye, umuriro uraka nyamuriro, ibisigaye ni ukubona umuriro utwika, ukongora, umenagura, urimbagura.
hariho bamwe bazinjira mw'ijuriyo babona ibyiza babikiwe uzobayo genzabayo bari ku misozi yera de banezeranwe n'umukiza bame banezeranwe nawe uzobayo genzobayo bari ku misozi yera de banezeranwe n'umukiza bamwe bari kumwe nawe uzobayo genzobayo bamwe bazakomanga ku rugi bazobarirwa ngo simbazi bugaranwe iyo ndirimbo ntabwo nyibuka neza ariko ni kanike y'ikirundi muzayirondere nanjye muzafashe muyimpe kuri WhatsApp cyangwa muri komenti ubutaha tuzayiririmba. Mungu asifiwe sana. Umeze urugendo wihanganye uko intambara ntizizashira dore Yerusalemu ngiriya wamwamaje kutujyana. Komeza agakiza wihanganye komeza gusenga wihangane kuko intambara ntizizashira dore Yerusalemu ngiriya wamwamaje kutujyana. Komeza gusenga wihanganye komeza gukizwa wihanganye komeza uririmbe wihanganye dore Yerusalemu ngiriya wamwamaje kutujyana. Burya nta kigeragezo kitagira iherezo iyo ucyitwayemo neza kigusiga uhagaze uracuguka nagurwa ukajya ku rufatiro ukagisohokamo neza nta mugayo ukuriho. Burya ikibazo gihana imbibi n'igisubizo humuriza intambara si uko zizahama ikigeragezo ufite ugiye kugisohokamo Burundi hari Imana itabaye ku munota wa nyuma. Reka bateranyirizwe no kwikwigaho humurizo ntambara si uko zizahama ikigeragezo ufite ugiye kugisohokamo neza dore Imana itabaye ku munota wa nyuma. Burya nta kigeragezo kitagira iherezo iyo ucyitwayemo neza kigusiga uhagaze uracuguka nagurwa ukajya ku rufatiro ukagisohokamo neza nta mugayo ukuriho. Tuzaba kuri ya ngoma tuzaba kuri ya ngoma imibabaro nishirama tuzaba kuri ya ngoma tuzaba kuri iyi ngoma. Haleluya. Navuga ngo hari igihe ubyumva ukabyumvisha ugutwi kumwe, habaho igihe cyo kubiba hakabaho n'igihe cyo gutegereza ariko hakabaho n'igihe cyo gusarura. Ariko nta muntu ubiba n'iyo byarumba ntabwo ubuririza. Rero umurima udashobora kurumba ni umurima witwa gusenga, ni umurima witwa gukorera Imana. Izuba rishobora kwaka mu ndimiro mu mirima, izuba rishobora kwaka akazi kakabura, imihora nk'iyifunze igafungwa, basuma bagatera amapfa agatera, ariko uwasenze senga senga ntacyo uzabura senga 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 ntacyo uzabura senga erega iyi Mana dusenga ntabwo izadutererana erega iyi Mana dusenga ntabwo izadutererana senga senga ntacyo uzabura senga. Ni ukuvuga ngo Uburundi bugiye gusarura ababibye ikibi bazigiye kwimbura, ababibye icyiza bagiye gusarura, kandi umuntu wese asubirizwa mu ndumane asarura uko yabibye. Ntawe ubiba amasaka ngo yimbure ibiharage.
ubu buhanuzi ubwumve, narababwiye ngo simba muri nza kandi simpanura ibintu jewe ngo bikubite imyaka. Ninjye muhanuzi wanyu Prophète General Martin, naguhanurira nahanurira igihugu, ariko cyane kuri misiyo Imana yaduhaye yo kwimika no kwimura mu gihugu cy'u Burundi. Inkota yaravuze, umuhoro uravuga, ifuni iravuga, kunyuruza biravuga, igiturire kiba igiturire, ubukene buba ubukene. Ariko hari amasengesho yasenzwe ntaravuka, hari amasengesho yasenzwe naravutse, hari nayo nanjye nasenze, yose hamwe mugiye kwimbura cyane rwose, mugiye kwimbura. Bamwe barimbura ko CNDD-FDD ivuyeho cyane, abandi bimbure cyangwa se basarure ibyo Kristo ateye akoresheje amaboko ya Dawidi. Mwebwe Burundi ntago mubuze. Imana ikweretse Uburundi neza, warira ukicara hasi ukarira amarira menshi. Ntabwo Burundi mubuze. Burundi ni igihugu cyiza cyiza, gifite ibintu byose. Imana yarabarinze, ntihabaye akajagari nka kariya kari muri Nord Kivu na Sud Kivu. Ariko Urundi ni igihugu kigiye kumera. Abantu bazabirebesha amaso ntibabijeho, ndabasabiye. Uzaba ubonye ibintu bibi cyane. Uburundi asha dore ni Jardin d'Eden kweli. Sorry. Impunzi zose z'Abarundi zizataha. Umunyabwenge wa mbere azaba ari muri iki gihugu. Korari ya mbere izajya iririmbira Imana izaba iraha. Abantu bazaba ari beza, bafite ubwenge buva ku Mana. Navuga ngo Isirayeli ya mbere cyangwa ya kabiri ni, ariko reka niri kuvuga byinshi. Reka tubwire neva ngo agire urugendo rwiza rwo kuvaho, tunabwire Dawidi ngo agire umugisha w'amaboko yo kumushyigikira no kubaka. Tunabwire ngo abantu basenga birangwa abibutse Uwiteka ntimugahweme ntimugatuze. Ntabwo bari ubusesenguzi sanarize narindimo kwere ku ijambo rya mbere kugeza kuri iri. Nagaragaje ibintu bikurikira. Nagaragaje provocation y'intambara. Nivubwe yahamagaye ariko atari kubona. Nigaragarije iby'isezerano rigiye gusohora. Abantu bazabirebesha amaso ariko ntibazabijya, kubera batizeye, kubera banze kumva, kubera ari abagararije, kubera ari intumva, ari ibigaba, kubera ari barupinze. Kandi mutunguwe nk'umujura. Ntumugire ngo Yesu arababwira ngo rero ngo ndazarendi ngo après-midi ngo 18h cyangwa se 17h cyangwa se 16h, oya, cyangwa se minuit cyangwa midi cyangwa se oya 21h. Wapi, azaza nk'umujura. Uri mu gisagara uri ruguru, Yesu aje nk'umujura, kandi aje gusoza isezerano kugira ngo n'ibindi bihugu bibonereho, ndetse agakiza n'ahangaha kazazingira ikorosi gasubira mu Bayahudi, kuko buno bo nta gakiza bafise icyo navuga nka shitani ahubwo cyangwa urwango rw'abadayimoni. Reka ngushimire rero, mpamya ko turahugutse, maze igihe ntaboneka neza, ariko ubu ndahari. Ikiri kuba ngikurikirana 5 kuri 5. Mwagize ngo ku kwezi kurijyana se, kuhatse byinshi, kubitse byinshi, ariko ibi byose kwari ukugira ngo Yakobo aboneke, Esawu aboneke,